Ko tōna toru te kaunga amorangi o ngā whānau whaikaha Māori o te motu, te ika pahi atu ki Papatuānuku Marae i te tonga o Tāmaki i tēnei rā. Ki te kōrero ki te kōmihana ui a te krauna mo ngā mahi tūkino. E pāna ki ngā pānga o ngā tūkinotanga ki ngā whānau, hapu iwi me ngā hapuri Māori. Kai te hiahia kimi huarahi hoki e pai ake ai te oranga o ngā tāngata whaikaha Māori. Anei te pūrongo a Waimanea Nuri. E whakakāwana te hunga whaikaha kia hui tahi ai I runga I te whakaaro tahi. Me ka titiro o tātou ki te Ao Māori, koena ngō tātou whānau turi, o tātou whānau kapo, me ngē rātu momo whānau kua tukana atu ki ngē ro ngā whare wehe. Ka noho ai rātou kia ako ai me pēwhia te ora I roto I me ki atu te ao huri. He uri o Ngāti Whātua o Waikato hoki a Ike Rākena, a hei tāna ko tētahi o ngā tino au pēhitanga mo ngā whānau whaikaha, ko te memeha o te reo me ona tikanga. Ko te tumanako, ngā kai komihana, e āta whakaarohia e hake tēnā ko o te au pēhitanga I roto I ngā whare wehe noiho. Engari me he mea ka titiro ki ngā tikanga, me te Ao Māori, kua tukuna atu I ngā mātou whānau, I ngā tātou whānau mai o rātou marae hapu iwi. Me te tiro tātou ki ngā taukei mui a tātou, ka kore ai tātou e wherāno. We finish June next year, 2023, so we're not around forever. So we're doing our best to, we've moved into kind of report writing mode. We're still hearing and taking in kōrero. We have our last hearing coming up, and I'd encourage any survivors out there to still come and talk to us. There's still time. He mema o te kōmihana o te krauna tēnei uri o Ngāti Whātua o Rākei a Julia Steenson, a e ai ki aia ahakua ngā au piki me ngā au heke o tana mahi, ka au tonu ia kia whai ngā wawata o ngā whānau whaikaha. The role of the Royal Commission is to inquire and to report back to the government on what we learn and what we believe as a result of that learning needs to happen. So that's what's next. Gathering it all up, what does it mean? And formulating those recommendations and delivering it in a way that all the survivors are honoured and the government can go away and implement. If I could take you back over what's happened to us historically, first and foremost, in deaf schools at my time, sign language was banned. All the deaf students that were there were forced to learn how to speak. So oralism was forced upon us. So that was the first type of abuse that we suffered. Kua roa a Karen Poynton e uana ki ngā mahi whakamana I te hunga turi. E ai ki aia kua tai te wā mo ngā kura o te motu ki te ako I te reo rota o ngai Māori o te rā o Aotearoa. I mean, we've both got legal acts in place for te reo Māori and New Zealand Sign Language. I think 1985, I'm not sure when in New Zealand, when te reo Māori became official, but it's in the acts. And Sign Language Act is there as well, from 2006. So we should be using these acts together to strengthen our community so that the reo is spoken within our schools and that sign language is used in our schools so that our future generations will be learning both te reo and New Zealand Sign Language together. I think it's so important. Kei reira te tūmanako ka āta whakaarohia ka āta wete hoki e te kōmihana a te krauna, ngā take o ngā whānau whaikaha, hei pāinga mo ngā tamariki mokopuna, ka ū ki ngā whānau noho whaikaha o te motu. Waimanea Nuri, te Ao Mārama.